So lekker om te leer saam met Clara Klets met haar bloedrooi fiets. Clara Klets met haar bloedrooi fiets. Welkom by nog 'n episode van Clara Klets. Vandag gaan ons kyk na klere. Ons almal dra klere, maar weet jy wat ons al hierdie kleredrag noem? Gordel of belt? Serp, baadjie, tekkies, kortbroek, pantoffels, handskoene, hemp, hoed, hoë hakskoene, kapietop, T-hemp, keppie, langbroek, skooluniform, reënjas, plakkies, das, spanbroek, romp, sandale, vrokkie, insteekskoene, denimbroek, nagklere, slenterbroek, kamerjas, blouse, sokkies, rok, swemklere, wolmis, stewels, trui, voorskoot, oorpak. Dis so lekker om te leer saam met Clara Klets met haar bloed